Halo teman-teman, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan mencari mainan. Bantu kakak ya, di mana mainannya? Yuk kita cari teman-teman. Wadidaw, di mana ya teman-teman mainannya ya? Bantu kakak yuk teman-teman. Wadidaw, di sini rupanya teman-teman. Ada ondel-ondel sepasang. Wah, kenapa tuh matanya ya nggak ada satu teman-teman? Kita masukkan yuk ke keranjang teman-teman. Ini ondel-ondel cewek. Ini ondel-ondel cowoknya. Matanya hilang satu teman-teman. Masukin yuk teman-teman. Di mana lagi ya teman-teman? Bantu kakak yuk teman-teman. Wadidaw, di sini ada bis teman-teman. Bagus bisnya nih. Ada bis apa nih? Bis warna biru teman-teman. Kita masukin yuk ke keranjang teman-teman. Di mana lagi ya? Bantu kakak teman-teman. Cucut. Wadidaw. Di sini ada mainannya teman-teman. Apa ini ya teman-teman? Bis Tayo warna hijau. Apa ini? Bis Tayo warna biru teman-teman. Lucu ya. Apa ini? Mobil box teman-teman. Bantu lagi cari. Di mana lagi ya teman-teman? Wadidaw, di atas pohon ada mobil truk warna hijau teman-teman. Kita ambil ya. Apa ini? Mobil truk sampah teman-teman. Masukin lah teman-teman. Cari lagi di mana ya teman-teman? Wadidaw, apa ini teman-teman? Warna biru teman-teman. Mobil pemadam kebakaran rupanya teman-teman. Masukin yuk. Gimana lagi ya teman-teman? Bantu kakak cari yuk. Wow, di sini ada mobil polisi teman-teman. Bagus. Warna putih. Kita masukin yuk teman-teman. Cari lagi di mana teman-teman? Kira-kira yang ada mainannya ya. Wadidaw. Apa yang di pohon teman-teman? Ada Spiderman. Besar sekali teman-teman.